Hello everyone, welcome back and thanks so much for joining me. Bailey Michelle be yaba Mushendiki yaba diaparochi orange. Gane jwale ke banyana ba e leng gore ba rekisa mmele straateng ba hlafišeditše mosakaola bophelo ba mo trapa ba mo swara ka matsogo o rurugile gomme ke ga bolela gore a sela mathomo batho ba nkiša letsogo ka mokgojwale nna le mokgotsi ya ka re re a feta bana ba re swara ka matsogo ke tibitša gore ba mo tsebela kae goba bona ba rile ge ba feta ba sega magare bao ba bolela ka mokgwa ba bolelang ka gobane mosakaula ra mo tseba gore ke motho wa go rata go tshwenyana ke nagana ke suspecta gore ka be e le gore go ne le se e leng gore o se boletse se sempe goba hle mongwe ba mo tseba ba re wo ke yena re tlo mo rutela ba bantšhi ka ge e le gore le rena a ka no re tšea a ka no tsamaya ya go dira content ka rena a e spice a e dira gore wa tsa keng re tsebalege le mo e leng gore be re se ra tshwanela go tsebalelega gona ka ge e le gore ba bangwe ga ba nyake gore ba tsebalege gore ka ba e le gore ba dira eng ka bophelo bja bona mešomo ya bona ke e mefeng di-family tša bona ja swanela gore di tsebe gore ka ba dira mešomo jale ba rile ge ba bona mosakaola ba re o ga re sa monyaka a feta mo letšatši la mohlolo mo o tshwanetse gore a tsebe gore a se mo e leng gore o feta gona jale re re sorry mosa o ithutile se sengwe ka gobane ebile ga se la mathomo ge e le gore ba go khesitše re re batho bao ba tlo ya esekgokwene o jesu ga a nyake ditaba tša go tshwana le tše e leng gore bona ba di dira. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Tata.